آية مغندور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيتنسوي هجريا باكله أني كمناني أني بناني أني دورو شهر ربيع الآخر ميني هجريا سانكالو نانينا بيسوني وتاني دورو ناي ميلادي نصارو كجاتي با فلاني مغاني سبا سانكالو تانا بيسوني وبيسبا ناي أمبي داودا بو مسجد الرجاء وامبو كونو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. كنون آية أنيا توسيري. وقوله تعالى alaka kuma musammin kurtalen nako yawma izi yuwaffihumullahu dinahum lihaqq halako odo alabe ukroshi kamugo kelenkele kasara akabarala ay hisabahum yuwaffihumullahu dinahum lihaqq ay hisabahum يوم القيامة ولا بوكلوشي. وكل ما في القرآن دينهم أي حسابهم. كفيهم في النبي القرآن كنودي ناكو دينهم كل نيرموني حسابهم يكروشلي. كذا قال خير واحد. منكسر كون نينشوغو لا دوني كباو يافو هري دوني كبا كلنده. مانا يوم القيامة دو ala buka koroshili dafa uye ويعلمون أن الله هو الحق المبين ويربا أدو كو على دي يتنيا نا بانغالندو كاتنيا بانغالندو فنا أي واده ووعيده وحسابه أدو يربنا أدو كو على كالله دوكا أنا يكن كريم دالي منونك أنا ككروسيلي هو العدل الذي لا جور فيه ويربنا دو كود يتلنيا مني جنتالا الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. الخبيثات للخبيثين نهاية توسير عبد الرحمن السادي أكو كما جوغو مسو جوغو كي جوغو مانا كما جوغو الخبيثات كما جوغو كي والي جوغو مسو جوغو للخبيثين وبي كما جوغو فولاو دي اني تي جوغو اني بارا جوغو كلاو عبد الرحمن السادي بأيين توسيرين نشولا
niya ka tafsir la je fana yakuma munun fo u bebe soro bun kasir ka tafsir nunun kono wal khabisuna kuma jugu ke wale jugu ke jugu lil khabisati ube kuma jugu folaw de ani bara jugu folaw ani muso jugu nunun de betani nyogo nyow kuma jugu ke wale jugu ke jugu ulu fana ni kuma jugu folaw ke wale jugu folay muso jugu ulu de bebe nyogoma wa tayyibatu litayyibin kuma nyumaw ke wale nyumaw muso nyumaw litayyibina ulu fana beke ke nyumaw ye kuma nyuma folaw bara nyuma kelaw ye wa tayyibuna ke nyumaw kuma nyuma folaw bara nyuma kelaw lili tayyibina ulu beke muso nyuma unde ni kuma nyuma folaw do bara jugu nyuma ke bawo do fana ulaika mubrauna mimma yaqulun awa nim muso nyuma ani ninche nyuma o bari lembe kabo femma femu foru uka lahum maghfiratu alaka junubu yafa debe ninche nyuma ni muso nyuma ni kuma nyuma fola ni bara nyuma kelaw alaka junubu yafa debu ye warijun karim ani garjage ba arjanna kono qala khayru wahid min al-ulama bun kasirukum mugo ko har mugo kelente doni ke bagawla al-qabisatu min al-qawli ko kuma jugu lil khabithina min ar-rijal mana muso kuma jugu folaw ko ulubeke ce jugu ce kuma jugu folaw de mana muso kuma jugu folaw uluni ce kuma jugu folaw de be nyon wal khabisuna min ar-rijal ce jugu fana lil khabisati min al-qawli ulu fana ni muso jugu ni kuma jugu muso jugu kuma jugu folaw de be nyon wa tayyibatu min al-qawli aw kuma nyumaw fana muso munu nya kuma nyuma folaw ye lili tayyibina min ar-rijal ulu fana beke ce nyumaw de ce munu nya kuma nyuma folaw ye wa tayyibuna min ar-rijal ce nyumaw fana li tayyibati min al-qawl ulu fana beke kuma nyumaw de qalu uko wa najalati fi aishatan wa ahli al-ifk onni aya jigna aishatu ka kibariya de la ani galon jugu fo baw fal kalamu al-qabih awla bi ahli al-qubuh min an-nas wala kuma jugu ani mugo jugu de bebe nyonna wal kalamu tayyibu awla bi tayyibina min an-nas kuma nyuma fana o kakani mugo nyuma ude فما نصبه أهل النفاق إلى عائشة من كلام هم أولى به منافقون يكما من دنبكتا أمبايشة ما ولدك كان كما إنكالي كتمة أمبايشتك منافقون يكما من فأمبايشتك ولدني أكالي كتمة أمبايشتك وهي أولى بالبراءة والنجاحة منهم أمبايشة فنا الذي كاكني بارليه أني نمايا كتمودوكا ولهذا قال تعالى نند قصلك أولئك مبرعون مما يقولون نونم بار لمبه كبو فما أو بمن فوكا وقال عبد الرحمن بن جير بن أسلم فنقو القبيسات من النساء للقبيسين من الرجال كم مسجون ko ubeke cejugude wal khabisuna min ar-rijal cejugu fana lili khabisat min an-nisa ulu fana de muso jugude be nyogom wa tayyibatu min an-nisa muso nyumau lili tayyibina min ar-rijal ulu ni cenyumau de be nyogom wa tayyibuna cenyumau fana
ñuma fana min rijali cewula li tayyibati min an-nisa ulu fana beke muso ñuma unde wa haja aida yarju ila ma qalahu ulaika bil lazim mun kasir ko tuguna ko nunu fana min fo ani tawsir folo mun temena ko obedo ba fo mi ma tawsir lazimi abedo ode kono ube ñogontani oye ay ma kana lahu liyajala aishata zawjata li rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa wa hiya tayyibatu ni yaye ala ye an ba aishatu ke ciden ka furumuso ye ama ke foye kama an ba aishatu kanyide odi ato ya ke ciden ka furumuso ye li annahu atyaban min kulli tayyib min al-basari parce que ciden de kanyi kateme damfembe ka ciden de damfembe nyumai ni yaye an ba aishatu ala ya an ba aishatu dama furumuso an ba aishatu fana kanyide ولو كانت قبيسة لما صلحت له لا شرع ولا قدر نا يا سرام باي شتو يمسو جوده اتم منكا تشيدن سريالا اتم منكا كاكيدن كفرمسو لا تيغلا نا يا ترمسو جوده توندو ولهذا قال تعالى نند كوسو الاكو مسامين كورتا لندو أولئك مبرؤون مما يقولون أقول نون باري لمبه كابو فما منافقو باكي كمين فو أولئك مبرؤون مما يقولون نون باري لندو كابو فما باكي كمين فو أي هم بعداء أما يقوله أهل الإفك والعدوان معنى نون يروما جنالندو ويروما جنالندو كاتمي فنكا غالون تيغلا جوغو باكي كمين فو أني جوغو لهم مغفرة جنوب يافا دبوية أي بسبب ما قيل فيهم من الكذب ننقلوا من فورا أوكا وسبب لا يو قالوا ينفولوا كايو كوما جنوب يافا ورجع كريم أي عند الله في جنة النعيم غرجة بعد دبوية فنا أرجنا كنو ألا في أرجنا كنو أرجنا كنيمة ولا وفيه وعد بأن تكون جوجة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة أبني آيالا لاهرو طالبني آيالا كو أمبا شتو بكتيرين كفرموسو دي الجنة لاهرو طالبني آيالا أمبا شتو كباريالا كو أمبا شتو كتيرين كفرموسو دي الجنة ولا ني آيا إنانا أمبا شتو كباري لدلا كما أنكو ساري يافو تشوكمو بيبي بونكا سيريكا توسيري لايا ناكو القبيساتو موسو جوغو kuma jugu kewale jugu lili khabisina ubeke tie jugu de kuma jugu fola kewale jugu fola wali khabisuna ke jugu fana kuma jugu fola bara jugu kela lili khabisati o fana beke muso jugu de kuma jugu fola bara jugu kela mana muso jugu kuma jugu fola bara jugu la ulu nyogona che jugu de kakani nyogona wa tayyibatu litayyibina kuma nyumon fana ke wale nyumon muso nyumon lilitayyibina ala bulu ke che nyumon de che munun kanyu ka kuma kanyu ka ke wale kanyu wa tayyibuna che nyumon kuma nyumon bara nyumon litayyibati ala bulu fana ke muso nyumon de musomunu nuka kuma kanyu ikake wale ukanyi ulaika mubarrauna mimma yaquluna nunum bari lembo kabo fema ubake kamun fokuka wala ode yato hada maden kelen muso nu ode yato silamiya sariya ko alkufu muso furu nyogoma ye munye dina la silamiya kono silama ibi nyogona silama de nyini a jogo nyumantigi ودي أتو تشيدن كويجا أتاكم من تردعون خلقه ودينه فجوجوه muso ce nyuma da nyini yere ni muso nyuma ce nyuma da nyini yere de ni de muso nyuma ce nyuma nyina ye ni ce fana ye mo nyuma ye dina la muso dina tigi ni muso nyuma da nyini nunu ne betani nyogo nyokoy ma ye sora damina na ala ko min be jene yake muso be jene ke na matubi ce tangalen kana furu ateta nyogon fe ale mani kanyi ay ateta nyogon fe nyuman de be nyuma ye juguma u fana nyogonye nyuma unde ye nyogonye
jugumaw de fana kakani ɲɔgɔn ye muso jugu na ɲɔgɔnna cɛ jugu cɛ lankolo de kakani ɲɔgɔn ye cɛ ɲuman dinatigi fana limaniya jo tawhiditigi i fana ni i ɲɔgɔnna muso tawhiditigi limaniya jo sunnamɔgɔ de kakani ɲɔgɔn ye o de y'a to ciden ko tunkahu lmar'atu li arba'in limaliha wa lijamaliha wa lihasadiha fajfaru bijati dini tarbati yadaka a ko dɔw bɛ muso ɲini ko nafolo b'a bolo dɔw bɛ muso ɲini ko a cɛ ka ɲi dɔw bɛ muso ɲini ko danbetigi don mais ciden ko ni e bɛ muso ɲini dinatigi de ɲini sini i bolo bɛ bɛlɛ bɔgɔ la wala muso ɲumanw olu n'u ɲɔgɔnna cɛ ɲumanw de ka kan ni ɲɔgɔn ye cɛ ɲumanw fana olu n'u ɲɔgɔnna musow de ka kan ni ɲɔgɔn ye muso juguw fana jogolankolontigiw u n'u ɲɔgɔnna cɛ jogolankolontigiw de ka kan ni ɲɔgɔn ye maana munafaqiw ye kuma min fɔ an b'a Aishatu kan olu de n'u ka musow ka kan n'a ye an b'a Aishatu tɛ olu mun man ɲi dɛ u jogow man ɲi u ka kumaw man ɲi dɛ olu de ka kan ni nin baara ye ka tɛmɛ an b'a Aishatu kan awa ciden ka ɲi cogo min muso ɲuman de ciden ni muso ɲuman de ka kan an b'a Aishatu fana ka ɲi cogo min a ka kan ciden de bolo nunu ye ɲɔgɔn ye dɛ an b'a Aishatu ka ɲi de ciden ka ɲi dɛ nunu de ka kan ni ɲɔgɔn ye u ka kumaw ka ɲi u ka kɛwalew ka ɲi nunu de ka kan ni ɲɔgɔn ye aw munafiqow fana ye kuma minnu fɔ kuma min fɔ an b'a Aishatu o kɛbaga aw de ka kan ni o marali ye ciden tɛ wala ewa ciden mumini nunu an b'a Aishatu ani u ye Safwan ibn Mu'attal me ewan tumani nin ko ye nunu barilen bɛ ko in na aw ye ko min fu ka barilen bɔ ama nunu ye mɔgɔ ɲumanw de u ma ka kan ni baara jugu ye u ma ka kan ni kuma jugu ye a kuma jugu a baara jugu a kɛ aw de ka kan n'a ye olu tɛ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون هذه آداب شرعية أدب الله بها عباده المؤمنين ninye sariya ka adabu dɔ de ni ala ye muminu adabu n'a ye a ka jɔn muminu n'u y'u ladabu n'a ye u ka baara kɛ n'a ye sɔrɔ an tɛmɛna kiiru dɔ kan an filɛ kana don kiiru dɔ la duw fana ka kiiru duw kan ka kɛ cogo min silama du kuranɛ ye mun fɔ silama ka du la a kan ka kɛ cogo di an bɛna don olu fana ka adabu de la وذلك في الاستئذان أمرهم ألا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم حتى تستأنسوا ني سلاميا سريا كادبو دويه ni abaka jomu minu na yu ladabu nae ko mogo i ka dute minye kana do ni ma je nyina tigi fe ka salamu bilaka yala ninkiri be salamu bolwa ni mogo min ko be barake na yere silamu ma mogo si juguya ki kele ki koniya ko ate mogo fe sinji farala de do ka ebo ni emin ko be barake ni ninye kana don ka do kono ni min je nyini ube kiru be do be na kono anana ema aye foli bilaima karasanka dowa a bi nsugula lendo ko do bimbolo ya sagi folo fokata sa ate do ka do kono harisu aw fana de be qur'ana kala aka hijibu be qur'ana la suni tile abe dewndo qur'ana kala la ku musa qasara me qur'ana be kiri min fo silamaw de banemba ma kaba ko yode kerecho do dondo la na kumana ako min dimi balela de min nyale konuna filide ko silamaw yere de ko sariya munumbu ka kitabu in kono kulu yere de banendo ma ko ale mode fam ko silamaw yere de banembe qur'ana ka kiru makateme beka ayo alako ya ayyuhal ladhina amanu akum mu'minun nyode fo ko abdullah ibn mas'ud ko ni alako qur'ana kono itilo majo na ko ya ayyuhal ladhina amanu itilo majo ka lamede abena ko do fo
min mani ki balala ubi abena kodo fo min kanyi ki nyamariala bunu seminu ya faraka akonni ala ko ya ayyuhal ladina amanu na ye kode da ko min haramu yelendo akorode awu munun kaw aw ye mu'mini ikalli man ya ki to ikalli man ka to nyemi haramu ya ikana kede kele afulanna nyemi haramu ya bolo ni ko ye mu'mini de ni ya toye do farale kalli man ya ni mu'minu wala bulu siminu ko nala ko ya ayyuhal ladina amanu ye nyamar kando de fuye Allah nyeye munye awa ni eko eye mu'mini ye ika mu'mini ya ka to mfule ki nyamara ni minye ni ye mu'mini ika mu'mini ya ka to iko kede awa ni ye mu'mini ye nyenyi nyamare kam minke ni yake do farali kalli man yak la nyini yodi ala ko ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyuta khayra buyutikum akom mu'minu akana do du kono aw ka dute minye hatta testa azinu fo ka jenyini de ajenyina tigi fere wa tusallimu ala ahliha aka foli bila atigika ni jenyini chogo cide nya fonye sallallahu alaihi wasallam ni nana mugo ka dudala kana do epi kana ijo kinyeshi du chamanche inya be du kononala ciden ko jenyini kunye munye ikana fende ye du kono imanka minye du da yelele ni etara jo du chamanche la inya be du konona bela jenyigo kunye munyola akoni be jenyini ni du da tugulente ta kinina du kini da kinyafa ube ta numa yanfa ni tilelente du konona ni nyate du konona na iba fa assalamu alaikum ibe foli bila dutikika na yika foli lamina iba fo adghul nkadowa ni foli bila sinya folo ami lamina abila sinya fulana na ami lamina abila sinya sabana na ami lamina isagi kana dode parawe dayelele lonka donka soro la ubebena hadisa kono na ka sote minya kana do kono aka jenyina ka salamu bila tikika zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun ninkiru munu fuleni nye na ye barake ni nunu nya wulude ya ma heraye obeke sababu ya fana abe mirinu tashidi awma ala kola abe mirinu tashidi awma ala kola tuma bun kasiri ye ayayin fo ako haji adabu sara'iyatu adaba Allah biha ibadahu almu'minin wajalika fil istizan akon ni adabu sariya ka adabu doye ni Allah ya mu'minu ajjo mu'minu ladabu nayi minye jenyini amarahum Allah nye do kolo buyuta khayra buyutihim alayun nya mariya ku kanadu sokono uka sote minye uka dute minye hatta yasta'anisu ay yasta'zinu foy ka jenyini ke qabla dughul sanu kado wa yusallimu ba'dahu jenyini ko fe ube salamu bila wa yanbaghi an yasta'zina salasan fa in ujina lahu wa illa insarafa akaka ika jenyini nke sinya sabade ni je ndiri ma ibedo ni je madima ibe sage kama sabata fi sahihi komi anana hadisa salen na chogomi annaba Musa hina sta'azana ala Umar salasan falam yujana lahu ansarafa anana hadisa sahlen kono Bukhari Muslim la aba Musa adallakana Umar ibn Khattab dala aye Umaru jenyini sinya saba Umaru ma jenda ma asagira summa qala Umaru okofe Umaru ko alamu asmai sauta Abdullah ibn Qais yasta'zinu akoya la nema Abdullah ibn Qais kandeme na be jenyini kewa aba Musa la asari de toye Abdul Qais ya la nema Abdul Qais ewa kandeme Abdul Qais inema kandeme na be jenyini kewa Abdullah ibn Qais yala nema kande men nabe jenyini kewa ijanu
له أي جندما أكدو فتلبوه وللك أبا موسى نيني فوجدوه قد جهفا ويا سورة تارا فلما جاء بعد ذلك وكفي تمامي وكفي أنانا قال ما رجاك وكفي أنا لأمركم منيسجي قال إني أستاجنت ثلاثا فلم يؤذن لي أكون يجيني في شيء سبا إما جندما وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نفنا يا من نبي نمام لك تنونا كشباك نابافو إذا أستاذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف نيا متشيد ما كنا دولا كله نيا جيني مغفشنيا سبا كدوا ناما جندما إساقي فقال عمر كو لتاتيني على حاجة بينة وإلا وجأتك دربا جاء أبا موسى يني حديثا من فياسر ني حديثا ما شاء عمر ما أو عمر كو فلك ني حديثا من فلك نكما من فو سيري بانغال نيني كنا nimbe sereya ke ye ko cide nyin kuma fo sino mbi bugo ha fo bugoli mi nabi digila kibana mbi bugo fo kibana fajahaba ila malai min al ansar fajakara lahu ma khala umar aba musa al ashari tara madinan kawdo jama shigile atarufe aye kuma info konne yenni kuma de fo umaru nyenni hadisa fo konka sere nyini sere mimbe mo mimbe sere ke ka fo cide nyenni fo faqalu madinan kam munu sigile no ko la yashhadu laka illa ashqaruna aw kum washite ni sere ya dima fo ambe ka korminye ambe fitini o de be ni sere ya di faqama mahu abu sha'id al-qudri wa ulila kafara ba musa la sarika فأخبر عمر بذلك أبو سيد القدري أي عمر كبار نيني أكو أبو موسى فلك مين فو شيدا نيافو فقال عمر كو ألحاني أنه صفقوا بالأسواق عمر كو نبي سني فيرم من السغل أو دين سغل كبوني حديث ما وراتو ما سنما مهم نيني حديثة دوية فلو kafo ni nana mogo ka do dala ibe jenyi na fesinya sabari na ye jendi ma ibe do na ma jendi isage summa liyu'lima annahu yanbaghi lil musta'din ala ahli al manzili bun kasir ko o kofi akaka emin nana ni ba ke ka jenyi ni dutigun bolo Allah yaqifa tilqa al bab bi wajhiha kani jo dala kinye si dama kani jo ka dudala kunye shi u ka dudama kinye shi du konona la an abdullah ibn busiri o fana delay munye ana abdullah ibn busiri boro qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ija ata baba qaumi lam yastaqbil al baba min tilqai wajhihi ko ciden tunkera na mo munun ka dudala ko ata nye shi dudama de ata nye shi dudama ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر أبتا دو نما ينفع أبتا كني ينفع أو أبتا أنما ينفع ناتي جوكا يشي دو داما ويقول السلام عليكم ما سلامو إن بين سيجانو أبين يشي دو داما أبا فالسلام عليكم وانه جيلي قال جاء الرجل كارسامنا وجيل ما كوتشي دونانا فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن فقام على الباب كوتشي دونانا تشيدن يريكا دودالا كو أباكي كجيني نتشيدن في كم يجورا كنيشي داما مستقبل الباب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نبي جمع قوام لك ترونا كسباك هكذا أنك أو هكذا أكو ta du fan ta nin fandoina ube kata nin fandoina mana kata du kinila ube kata numala kana nyeshi duma fa inna mal istizanu minan najr jenyini yere kunya munye kana fenye du kono mi mankaye minni e jora du dala e nyaabe du kono na bela jenyini kunya munye tukune
je nyun kunne je nyinin kunye de ni ye je nyini ni ko do be do kono ni e man ko ye o bo labbe ube o bo dogo ela o bo boye ni e do na du kono ni taye o de la ko tayam fe ube katayam fe wa fi sayhin an rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ana na bugarin muslimula ka bo ci dem bolo ala ka tanuna kisba ko law anna imra tala alayka bi ghairi ijni فخجفته بحسات ففقأت عينه ما كان عليك من جناح ciden ko ni mogo do nana e mai bi ka du kono ayi ka du kono na laje ka soro eta kalama ima je ndama ubi anana do yi ka du kono paraw kata ka fendo ye e ma min je ndama e ma jeni min yeli abolo akoniye beleta ka nye ka filanyela ka nyachi foitila ni mogo ya to yoro dola ka ko abi e ka du kono na laje pour i ka du kono na ka kodo ye ha e ma nyamara nai ama je nyini fe ni ye beleta ka filama ni ya nyachi foitila kide nyo fu sallallahu alaihi wasallam law anna imra tala alayka bighairi ijni ni mogo min nani laje ka du kono ki ka du kono na laje ube ayi ka finetri chanye ki ka finetri la bi ka so kono na laje ka surama je nyini fe ni ye beleta ka afilanyala ka nyachi foitila silamia sariyala ale de ye fenke mi amanka ke ni sariyo be salamo bolo wani jabir qala taitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi daini karisa min jabir ma ko ale nana cide ma juru dola kana ala abi ko juru tumbale fadela fadaqatu albaba faqala man ja ko ale nana cide aye ciden ka duda goshi ciden ko jondo fa qultu ana bonni fane adabore jenyini la bunkasir bake ka hadisa munun fo jenyini adabu nunu debu kono an koy be salamu bila folo e kana jo ki nyesi du dama salamu bila yin fana jenyine sinya sabade do ni jendir ma fule ni jemma dima e ka sagi kana mo ka du kono na laje na ma jena ya ima jenyina fe amulu fo awa ni ye jenyini mo fe e ko assalamu alaikum ko wa alaikum assalam e ko a adkhulu ako jondo adabu jumambala a nede do ayi i donen ndi to ko mi nyaw fatiki o de fanani fadi sekuno jabir ko ale nana yedda gosi ciden ko jondo ko ale ko nedo qala ana ciden ko ne ka annahu kariyahu abe ko min kuma ciden yako ne wa inna ma kariha jalika ciden yin ko munna لأن هذه اللفظة لا يعرف صاحبها حتى يفسح باسمه أو كنيته التي هو مسهور بها parce أنا كما من دو نمو من بين نفو إتي دوني نيني إتي دو كوي مغو مني فوكي توغو دي فو وبي بي ولي توغو من نوبا فو كنيا من بانغالندو بيبي توغو من فو توغو من بيكا نا بانغالندو يكو فو يبانغالندو ني توغو مني يبو دي فو وإلا فكل أحد يعبر عن نفسه بأنا سنو نيمي توغفو إبي دونني توغمي نيمو فو مو كلين كلبي نيكو جوندا بافو ندو فلا يحصل بها المقصود من الاستئذان ولا جنيني لا نيني تسرو ولا أنا جنيني لا نيني تسرو ولا دي يتوغو دي فو وبي دونني توغمي نيبو دي فو الذي هو الاستئناس المأمور به في الآية أنا جنيني لا نيني تدوني ويه جنيني مي ني الله يافو قرانكم قال خير واحد دونك باو كو هاري كلنته الاستئجار كو الاستئناس نيمونيه كو جنيني واني ابن عباس في هذه الآية لا تدخلوا بيوت غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا قال إنما هي قطع من الكاتب حتى تستأذنوا وتسلموا كو عبد الله بن عباس كو آية لا نيني حتى تستأذنوا وتسلموا فو أكا جنيني كيفلو
aka salamu bila ko ode sabira ko hatta testanisu. wani kalidata ibn hanbali anna safwan ibn umayya basahu fil fatih. harisana na kilidata ibn hanbali ma ko safwan ibn umayya ko cide nyaaci fil fatih mana makka da yele wakati billabi labi yemunye ni baga komi misi ube ba ube saga na jigina nono fono min be bo a shin kono sani denka sinne ba fo de malibi libay ko cidenye ale cini oye wa jaddiyati ani sina fitini do jaddiyati sina dem min be kalo worola anu o daga bisha ani zere fitini mana cidenye nun dum fen nunun di ale makacini oye anna safwan ibn umayya basahu fil fatih والنبي صلى الله عليه وسلم بآل الوادي كلي داتا بن حنبل كو صفوان بن أمية ديالتي كان نندو فين نونون داما كو أكاتم وديتي دما ni bagan jigira kan nono fulu min be sinna parce que an yere mra kan be to do fola ni ta to do bamran kan libi yode so ni ko ngati ni bando libi yode anta bamran kan libai ayo odode di safwana yo odede kili datama ani shina denin do ani zere fitini do ko akatu di chidema ko alaye chide yoro dobe maka al bi ala wadi ko alaye chiden soro o yorola qala fa dagaltu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam usallim wa lam musta'dini ko ale tale chiden be yoromi ko ale donna chiden ka ko ale ma chiden fo ama janyini ke fa qala irji فقول السلام عليكم أدخل كيدن كو ساغي كابو إيكا سلامو بلا إيكا فالسلام عليكم وكوفي كافو أدخل نكادوا أو جنيني تكوفل إبه سلامو دفو نيه سلامو فاتقين لمنا إبه فأدخل نكادوا وجالك بعد ما أسلام صفوان أكون ننكرا دي صفوان سلامي عليهم كوفي ننكو ننكرا وان ابن عباس قال 3 آيات جهدهن الناس. عبد الله بن عباس كو اكو آية سبب قرآن كنو كو هذا مدوم بنا ولوما دي نيمفانا دفي ابن عباس كاتلي اون كا وقتي دو كو آية سبب قرآن كنو كو مغو بنا كبارك نوايا سباي قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم كو على كو قرآن كنو أكم مغو بان نفي من بشر الله قال ابن عباس كو ويقولون إن أكرمكم عند الله أجمهم بيتا أكم من مغو كودي أو مغبالا في مي ندوبا دوبا بولو كتاسي دو بلي بلي باتيغي باتيما بلي بلي باتيغي هذا ما دون كو كودي على كمغباي باتيما تمين بولو تجاتي فوي أقوالا كو أكم مغباني على في min be sira la nye ayi mogo ko ala ka mogo ba ko batimba batigi akon ni nye foloy qala ibn abbas ko wal ijnu kulluhu qad jahadahu an-nas ako jenyini be qur'ana jenyini suya be hada madum banna fanam qala qultu yasta'zinu alayyan aqwati aytamu fi hijri ko tuma ibn abbas nin fo ko ale ko ibn abbas ma bo yala ne ka balima muso aliyatimu yala ulu fana nu be donka nka sokono ambe be sokele ne kono ka jenyi ni fa qala nam ko ibn abbas ko faradadtun alayhi liturqisa li faba ko alayya kuma in takana sagi abdullah ibn abbas ka pura kasika noya di alema ko abanna ka noya di alema فقال ابن عباس كو أتحب أن تراها أريانة أقول يا لا إبالي ماموسو إبا في كان اللانكولونيوا إكا اللانكولونيوا قلت لا قال لك يا لتو كوني في قال فاستاجنا كو أولا جينيني ni be do ka jenyi na be do ka jenyi qala farajaytuhu aida ako alaye wewa buna basi kuma la sagi tuguni aya kuma la sagi tuguni
توسركما كلينا أياكم لا سجي فقال أتحب أن تطيع الله أكبنا بس قالما يا لا إبا فكت على بطوة إبا فكت ولا كوكالا بطوة قال قلت نعم قالكو قال فاستاجن أكو ولا جنين نيبا فكت ولا كنيامر كم كونيكو ألا دكوي جنين وقال ابن جريج قلت لأتاي أيستاجن رجل لا امراته ko jureju fana ko ale ko atayi ma yala mugo iyere ka furmuso ibe jenyini ke akawa qala la ako iyere ka furmuso jenyini ko tola me bun kasiri aye boda do fonni ako wa haja mahmulu ala adamil wujubi min kuma min fulen ni nyambe nin kuma bilade a wajibilen tika ni be do iyere ka furmuso kai ka jenyini o wajibilen tika وإلا فلأولى أن يؤلمها بدخوله ولا يفاجئها به من كاكا واجبي دي تيكا جنيني فرموسوكا من كاكا نيبي دو يكا فرموسوكا الله دنيا كوي بنا ما نيكا كاندو فو إكا كاندو بوا كادو ينانا إكا نتا چواكاي وكاني باسكا عبد الله بن مسعود رضي الله عنها لاحتمال أن تكون لا هيئة لا تحب أن يراها عليها munna ko akanunendo akaka ni be do yire ka furmuso kanata chwa kate kando bo anado ko ibena pasi kanata soro la hala dola la hala minni eta fe kaye o la halala wani jainaba imrati abdullahi bin mas'ud radiyallahu anha anana jenabu bolo abdullah bin mas'ud ka furmuso de do alaka je ka bo jenabu ma قالت كان عبد الله جاء من حاجتي فانتهى الى الباب تحنحنا حنها عبد الله بن مسعود تنكرني عليه بورا دغو كنو na bina haju dola akasu kono na sira do dala abe munke abe ninkande bo wabajaga abe dajutu kadajitu munna karahata an yuhjama minna ala amri yakrahu pour akanata bilinka ko dola ko minna mandai isinaduhu shahihu ni sanadu kakene donc akanune do kana fo hari nyere ka furmuso don fona ba dabo akamade ku uyunu sintama kana dogo la pour ka don ka muso ka yala mbeta soro jumana o man kan kake sarfu salihu te so ka do ka muso ka kata chukate ube kando de bo muso na do ko anana pani parce que kana ta soro chogo do la min manka والنبي هبيرة قال كان عبد الله جاد على الدار استأنس تكلما ورفع صوته أنا نبي هبيرة بولو كو عبد الله تنكرني عليكم بدو كدو كنو درو أبي كودو كمي ني أبادو كو أبنا أبي كما كاكام كروتاني كماي وقال مجاهد حتى تستأنسوا قال تنحنحنوا hanu ibore ke tana hanahu ko abode ke tana hanahu au tanaqam yemu tanaqam yeninde salafu nulu dola kelembe na ukaddu kono haru yere ka furumuso wafu ube ewa murade fe kabo wan al-imam ahmad ibn hanbal rahimahullah kabo al-imam ibn ahmad ibn hanbal malaka nema annahu qala jada ala rajul baytahu ustuhibba lahu ko ahmad ibn hanbal ko mugo ni be do ka do kono akanunendo anyetana hanaha ko kafu wa amr ibn hanbal ko ni be do ka sokono iko ke aw yuharrikan alayhi ube ki ka samra fulalla maga ki sab ka samra ulla maga duguma pour samra kaun ka bo
ikadembaya nado inana ولهذا جاء في صحيح تما بون كسير يسرفو كا كما فوني نا سيبو ني سرفو وكتا تشكو فوني فنانا نو بدو كفرمسوكا اكون نين دي كوسو كو انانا حديث سهلن كونو من ببخاري مسلم لا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يترك رجل اهله طرقا كو تشيري ني باليليكي مغو ني اي تارا تاملا تاما فرانسي جانيانا ni bena ika dugu kono kana do sufela lay musoka kana sufe do ika musoka o fi riwayati laylan yataqawwanuhum akoy kana do ika musoka ika demba yaka sufela la nubu jamba o fi hadith al-akhar anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima al-madinata an-nahara ana na hadith awrela ciden nana madina abora katama dola sera madina tilefela de la فأنا بجاهرها نامسو قد دوغوكونو تلفلاينا مدينة كوفلا أيا كان يامي بريه دمبايا pour مدينة كاو يادو تشيدن نانا دي مي ufle مدينة كوفلاينا يامي بريه okoro munye antaziru hatta tadkhulu isa tshiden nye anyami ewa biri madina kofelaina kenemalaina nabi makononike sukado yani akhiran nahar wala fela kase sul ewa tile laban kase pour dembaya yado anana dembaya dado yado tshiden nana de me afule madina kenemala de la munna ayewula fela kono kasu fela kono hatta temu sitan sa asatu wa tastahidda al-muqibbatu ofana la nyine munye ni tide nyen ninke muso yado anana de me ajigira madina kenema ayetti leke sufela la besse abedo konona la puru tide nye tama jammin ke na muso tumba ko fe nu kunsigu nyaga silende unu kumpenye kanye unu labbe aba haketo وتستهد المقبات ويمونye mana cirenye tama jaminke barakoroshi munumbe una uludi kabesu fela masani cirengana una ulu fanadi ko boye donc wala nintumbe folon katama de la folon katama téléphone côté ki réalité donc ni nana ikana chunka don ikademba yaka mais si ça donne ke ba ko nin téléphone ko mimbe ni ebena i ka dembaya telefone bimbena iyu la dunya mbena bi ube mbena ni wakati ni nana wakati be se ka doka parce que la dunya kaba o folo ninde tunte wala qawluhu ta'ala ni ala ko aya kono masamin korotare no jalikum khairul lakum ninde kanyi awma yani alistizanu khairul lakum ni bedo دوكونو نيكا دوتي كجنين ودي او ماهراي بمعنى هو خير من الترفين للمستعجن ولاهل البيت ني الاكو جنيني دي او ماهراي فانكلنت كويده فام فلايمبه emi nye جنيني دوتيغي في جنيني ني اما هيرادي جنيني ني دوتيغي ري ماهراي افلابه parce que alaka sariya batoli de do alaka adabu de do la'allakum tadhakkaruna na yin ke munin beke sabawe fana kam miri kauta se ka hakiri jiga alaka ayawla ani alaka sariyawla ayato فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم فإن لم تجدوا فيها أحدا مني أنا ندو من نسيسا أنكو إكسلامك كجيني سنيا سبا ني لامنا أفولي ني من لامنا يبسادي يا لكو فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يوجن لكم من نيما مغسي سردوكونو كنا دودة kana do fo jen kadima munna ala ko ayama heraye folo parce que an ko bun kasiru ko ka jenyini ke ka dutigi jenyini emi be jenyini ke hera do ema hera do dutigi ma
hera do ema munna parce que ni I donna mogo ka du kono ima je nyini ibe se kata kodo sore ka kodo ye ni e manka minye abila hujunu ni e kodo ye manka minye abila hujunu kele ube ibi tuhuma daika ni to nar mogo ka chunkana ube shikaila ube jate mogo juguye parce que kacha chinyali kela mogo jugu de bedo mogo ka du kono ta sarima imayina na sunyalila ima idelila kana muso do nofeya o de inatia sunu mumbi do ne ka du kono masarama ninya hera yema wa shika bena ila yi ala ka sariya soso ka ala kuta o junubu bila shikana mogo be shikila fana du tuki fana hera yi munye du koro e du be komi sutura de fini be hada maden sutura chogomi du fana konona be hada maden ka ko munun be du kono kogo munun be du la portu munun be du da fana ye du sutura de ni mogo donna e kasi sama je nyini abese kata e yere soro chogoya dola ni manka ke ibe hujunu abese ki muso soro chogoya dola amanka soro chogoya mila abila hujunu abese ki de muso soro chogoya dola amanka soro chogoya dola abila hujunu alako ya nama mogo si soro du fana kono ikana dode فلا تدخل حتى يوجن لكم أكنا دفوك جندم وذلك لما فيه من التصرف في ملك الغير بغير إذنه من ألقوا نيما مغصروي كنادو ni jema dima parce que ti daga silamiya sariyala hada madin kan marafin ni aletta ya minye kati sago ke ola e kata finke o kono femmi ni jema dima fa insha ajina wa insha lam ya azin ni ya yere soro e koni ni je nyina fe na kadae abe jendi mai bedo na mandae abila bila me na te kanado parce que kanata ewa wali marafe ube mego kafe kanata aitilije ka soro je madima wa in qila lakum irji'u fa arji'u huwa ajika lakum aw alaqu nu qawma ayesagi wode senale ndo awuma de ay urujuukum ajika lakum wa tiharu aka sageli ni mogo ko mayina ne ko assalamu alaikum ako wa alaikum salam iko adigul akoy ikon kado akoy isagi ala kunna ko ka sagi isagi de ode kanyima ode bi seneya ala fe ki seneya kabo junubula wa atiharu ode bi ni seneya ode bi ifar koro seneya والله بما تعملون عليم ألا أبي فيهم فينك ألا بابيتو وقال سيد بن جبير وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا أي لا تقفوا على أبواب الناس نينا أنا مغمى يجيني سيد بن جبير كو ناكوي كساقي ساقي كانت توكا جو هذا مغوكا دالتي أكو ساقي إيجو لمتو دالا كنا تتايرو لو ana jendi yade ube ana nebo kanne soro yasa amba nyanabo la ami bali italawo ami bali ka hakela aka hakke de aka dude do na mo yi bali ka wajibi la de ube yi bali ka hakela le ibe joye nete tamben ka hakke de nyini me ka hakke do ika hakkete na ku ka sagi ubana ta abdullah ibn umara dondolo anana doka dudala ko assalamu alaikum aya Allah mina ko adkhul akwa isadi dalla bunu umara sagi to ya bulo fula korta ya ala tanu akum mena kanni aya kala qur'ana kono ala ma bara no yanye bide ala ya bara no yanye asagira me an kontredero ni menye ninkela ku umena katafu ni madala na ya kenyere la kurina dala bi au fana beninde fo dala ibn umar ya ala tanude ni aya mena ka kala qur'ana ko ala ma baran no yanye bi de baran no yanye au mba fo de ku mena ka fo mene mi aya kenyere la bi de nya ye koni ni madala
na kera nyere la nya ye kone balmo ko silamo ka fanga soro kantoni la halala aka gelada ko silamo de ka fanga soro an ka se yahudani nasara la an ka se ka baitul maqdis récupérer aka gelen nin chogo ka o de ato bunu se minu ko ale be min fo ko wallahu alamu de ko me ka silamo to nin la halala ko baitul maqdis chogo soro chogo tala ko kantoni la halala ko te soro te de ko min be baitul maqdis soro kele nyema ka soro ko mi umar ibn khattab kele ciwni jama ka soro ko mi umar ibn khattab ka ciw akono ko ni soro la dongo do baitul maqdis be récupérer kele nyema do ka soro silama nyema do ka soro kele nyema do ka soro ko mi umar ibn khattab jama ka soro anofe ko mi umar ibn khattab ka jama no koni kera ay baitul maqdis abe récupérer mais kasilamo yere ton ni chogola ni ko qur'ana yere ka adabu na ka jogo yere ini mugo folo min yere be kelela yahudiyate nasarate silamo ini wuri be kele yere la folo qur'ana ka kirulu yere de bannu la folo yahuda nasara fule kafiru de do mais am ka jogo de fule ni nyawuyata ka du be datu fule chrétien numbe chrétien mugo be jamana en kono kafiri na ka chrétien ya ba sobema aka kafira ba sobema ta iba ka du olende soro aka du datulende no ite dote de inana ni nana be jende nyini nu yedda yede be do yahudiyaw nasaraw parce que wulu ya anka sariya laje aka ko munu ni hada maden ka jiyan na fadde bula foro la garanye uye barake noye silamiya ka ko munu sara bella garade sarate ubolo jiyan kono ya uye wulu toy mais silamiya adabu be ni jiyan na fadde bala foro nasara uni yahudo be barake noye jiyan na fa in kama la gara ko tede jiyan na fa min bala parce que ni sariya min fule ni jiyan na fadde bala lafiya de bala ikanyana mayani hada madanyala yahudani nasara yata ina adiara chogo te sekata ka dukono fo kanya mariya de dima iba wele da ka jendi makanya mara dima bi bismillah eri mina ka fuye fana me kana fo ko bena do aka dukono parawte wotede o tumamu be jamana kono ya silamu yere makoto ka qur'ana la nekin ka do datugun o te nunun ta nyede parce que ute ala tafe ute ewa uka qur'ana tafe utuka chiden tafe una wulu jugu do bilo ka du kono no yi ka droki fara donkele ay ite do tuguni ni ma jenyin wode ke parce que uya do ka daire sogo ni nu nyata nye koy na yi ka da soro dongo do ni korose do nente be bo min kalama abi ka du kono parce que makotu ka dina la makotu ka qur'ana la makotu ka ewa dina ka adabula yo ni datu le manye nka ulu jugu do bilin ka soko no yi ka doroki farasiya kele ina ka dutoye ube ite do ni masarama donc ni adabu islamu ka baraka ni ni ya ye hari ambora kiru mununa jene ya kiru ni fe mununa nya soro muso ka o nye do soro muso ka mundo na ya soro dun nunu islamiya sariya ye du fo chogomi o kan mara chogomi nunu din chama be yala nunu du taye muso yere tabe muso yere kanka ke chogomi du kono ani nu be bo kanka ke chogomi abebe ni sora kono wallahi ni islamu tunye baraka ni ne jene ya koteme anya minawo anya gewo nshikaranka muso la o ay otutunte yala nan tunye baraka ni islamiya sariya parce que du sariya forade hari ni muso ini ka jumara mi be nyogonka ikanka ke chogome aforade ni be bode be dawde kono ewa dugude kono ikanka ke chogome abe adabu de fora mislamo de makotala be dawla je islama jamano be dawla je ke fo islamo ka sagi katanen qur'ana de ma balmo kaseti do be nya atoko sebe nka kitabu tawhidi ndela Abdullah ibn Muhammad Humaydi karmo bado atumbe Saudiya
المغبل الوادي كلنا وتشدما أكثر مغرو عبد الله بن حميد أبيك كاشتين دلاني إنك درسوا سرافة المجد ومبيك كاشتين تقفوا ناتالا ترسراسي سلاما فلو يبونياني كرما نفانا سورو چوكودي أبو قيساو دفو كاشتين كونو سلاما فلو يبونياني كرما سورو چوكودي ويبارك نين قرانا دي قرانا كأدبو قرانا كسرياو ويبارك نين قلو دي ودياتو يجيامرا abe qisa damado fola nan seraw yorola mbu do fo wiye comme wakati sera yabbi donc mi ambe min fo silamo anka sage kata qur'anama anka sage kata ciden ka sunnama ala fahamu salafu salih wode be fangadi silamo ma wode be doyama bo silamo ka wode be silamo bo bolola de la yusliha li akhir hajil ummati illa ma aslaha biha awwaluha imam na maliki ko kuni manto munu fle jian kono ka wutushi ka fuyi de ke kwa be dina dilano ye kwa be nyaawu bolo ko fum manto folo ye dina dilani minye akode ke manto folo ye dina dilani munye alquran wa sunna o doronde do arabu ya boteo arabu ya dontero hari sisa ibe almamu doye ni dote ewa kutubakala ka saudiya masakun nani ku deun nani abe arabu nani yanfe aba fo arabu ya kete dina dilola arabu kodela arabu dina nunjuru de bu bolo bro semino kon nanye batil muqaddas récupérer kon nanya dilo arabu koni farafin koni pendela ko fo kata jangulanta so akwamba dilo silamia de la silamia arabu koma fo silamia ko de fora hari tumami ibn semino ko ni jiyan laba ni ciden ko ako yuqatilu almuslimuna alyahud ako yuqatilu arab wal yahud ako silamau be yahudaw kale hari ni yahudaw be se yahudaw ma hari ni yahuda tara dogo kulu kofe atara dogo iri kofe iri mbafo kulu mbafo ya abdullah ya almuslim ako kulu ninde be hadisa kono kulu imba fure alaka jo silama na yahuda fulen ko fe ya nafaqa aba fo arabu dia ay arabu ko imbila arabu ra keta arabu ya keta eyre munke saudiya kam sake demba ke kan ninke da baki kan ninke de ni alayhi ala soso eyre be mimbarika e bale koro folina nanini minna e fanate junubu to de ya e fana bake kam minka be qur'ana kono abe hadisa kono sarafu juma nyaki nye ni alaye junubu ka yala soso e fana yala soso la doyo ibe min ka min barika o yala soso yo o yitide soso le jonyi bilala abe make kelenye sawa alaye ala soso e ala soso abe junubu to ala kanchagi kata qur'ana mani sunna la fahmu salafu salih subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk